Hakuna mtu anayetamani kuwa maskini, lakini kuna watu wengi waliokuwa imara kwa sababu waliwahi kuwa maskini. Maisha yana njia yake ya ajabu ya kufundisha. Hayafundishi darasani, hayatoi cheti, lakini masomo yake hayafutiki. Ukiwa maskini, maisha yanakufundisha kitu cha kwanza kabisa: uvumilivu. Unajifunza kuvumilia njaa, kuvumilia dharau, kuvumilia kuchekwa, lakini bado unaamka kila asubuhi ukiwa na tumaini hata kama huna uhakika wa kesho. Ukiwa maskini, unajifunza thamani ya vitu vidogo. Mkate mmoja hauwi tena kitu cha kawaida, unakuwa baraka. Shilingi 100 si ndogo, ni msaada. Maisha yanakufundisha kwamba furaha haipimwi kwa kiasi cha pesa, bali kwa uwezo wa moyo kustahimili. Ukiwa maskini, unajifunza kuwa makini na maneno yako. Unagundua si kila mtu anahitaji kujua unapitia nini au unapanga nini. Unajifunza kunyamaza na kufanya kazi kimya kimya, kwa sababu umeona wengi wanacheka leo lakini hawajui kesho yako. Maisha yanakufundisha nidhamu. Unapokuwa na kidogo, unajifunza kupanga. Unajifunza kutofuja. Unajifunza kwamba pesa ikitoka hovyo, maumivu yake ni makubwa. Ukiwa maskini, unajifunza thamani ya kazi. Hakuna kazi ndogo. Kazi yoyote halali ni heshima. Unajifunza kujishusha ili kesho ujisimamishe. Maisha yanakufundisha kutambua watu wa kweli. Wengi hupotea unapokuwa huna, wachache hubaki, na wale wachache ndio wanaokufundisha maana ya urafiki wa kweli. Ukiwa maskini, unajifunza kujitegemea. Hakuna wa kukusukuma kila siku, hakuna wa kukuhurumia milele. Unajifunza kusimama mwenyewe, hata kama miguu inatetemeka. Na jambo moja muhimu zaidi, maisha yanakufundisha ndoto zako ni zako. Watu hawatazielewa, wengine watazicheka, lakini wewe ndiye unayeishi maisha yako. Wengi waliotoka chini sana, walifundishwa sana. Ndiyo maana walipofika juu, hawakutikiswa. Kama leo unapitia umaskini, usione aibu. Hii si mwisho wako, hii ni maandalizi yako. Kumbuka maneno haya: umaskini ni hali ya muda, lakini somo lake ni la maisha yote. Usikate tamaa, endelea kusonga. Maisha yanakuandaa kwa kitu kikubwa zaidi. Basi ikiwa umevutiwa, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.